Good evening, whakalawhalai atu hanei hadau tolu, a tau wala tala tutupu ke lata ia mui awhia whinai. Kai whanu he tau lilifu e ke pule he motu ne awhi kua tupu he whakatonu whanu he molea whakatose e matahala hiwa he mga aho ha kua nā kai katoa toa e numela he tau lilifu ke lata moe whanuanga. Toko walu ni e lilifu ko hoku atu ke he profono ke mga au kua whakatatai ai si whakailoa he whakatonu whanu, kua nā kai maike ke matuta ke whanu he nā kai moa e numela, kua lata ke whakaholo e whanuanga. Hoko he e whalo tau lilifu e ke pule he motu, he molea e matahala hiwa, kua liongi moe whakausi e whakatonu whanu e whanuanga ke lata ia moe ahui neawhi. Whalo tau manatu tupe tupe, he tau tangata moe whalu lilifu e ke pule, kua whanahonongo ke whanuanga, kua lata ke whai whakakisi ang wita ke tau lilifu e motu ke lata moe tokolonga i tau tangata. Pehe e ke pule motu ko lilifu ko tungia seone holo, nā kai hako e whakaholo anga i neawhi. Furu he whakaholo anga i hako mena whamahani, ke whakatari to hoko anga i tau lilifu e ke pule. Si bihe ni nef, kai whakasipesipela hea, o hoko anga i tau ke pule katoi numera, o whita ia he riongi tuku kai whanaki whafu. Sei tiro weha ne whakasepesepe e whakatonu whanu. Kako mna lata ia ke whakatonu me ke hake toko tofe e whanu ke pule. Hau kai whanu ho motulu ke ke pule ni wili tu tangata. Ko lata ia ke whakatonu me ke motulu, whewhe ha motulu da manatu. Whenga na ia tausi toko taha ni si laka ni duhui whanu ke whafu. E sko ingo e mene he mga uneke o naona tu kei ke he tau puhala ko tause e whanu anga. Koe whamanatu a ngini ka haki ei, koe whanu ho motulu, kai ke whanu hana. Si ko lata ia ke matutaki me ke tu kotofa e ke pule. Haka tō ke pule mo tō ke whanu motulu. Ai whakahanoa ia ke wehe nā koiti katoi numera si o. Haka mna whamahani ki pia. Whakatari ia ke katoa motulu, si tau se whanu. Haka hea te whanu ke whanu. Whamau i tō ke pule ke whanu. Haka hana e mene ni tupe he ahui nef. Si tūtala ngai na motulu tō ke pule haka. Weha ni tau se bihe whahoranga i nef ke kehe mai he tō waho. Mai tau tō se ang wharewe whe bihe tō tau. Mai he tō whakatonu whanu whakamua si bihe whukini moia. Ha koe whanu motoro he aho ngofua muri pa ia. Se hau ia whakamane mone mei behe, la velawe ia he tau se he tau tupe ke lata me budget he whanu ke pule e, bia dunia. La velawe inga sieni me la velawe. Kai katoa inu mara ko hude e ki whaf, ai tilo ka waha i o bia, au mnalata ke liu mea ia ke behe. Koa poki whakatari ha, whanau de ki whaf ki whakatari, si liu me ke kamate whanu motoro. Kai ki loto he pepa ne whakaingoa koe standing orders po ke tau puhala, tonga hua ki loto he whanu ke pule. Whai mga aho na kai whai tulana kai ne kua whawhasi pawaki ke whakaupai whakatoli he whakatonu whanu ke tau ke pule ke kamate whanuanga. Haia ni whakakisi me ia. Ka koe tuhi whakaloanga whanu mo tūre whanu ke pule. Si tari mai he whai o mai he tau whanu, ko mna i whamui tua tū mau ke ika. Aiku mena very strictly e de hetu. Koe mui tua ke ika mai longa e whakaloanga he whanu he tau ke pule. Longa tō mene ne wha hui ni mo tūre mga huia ni ke lata mo e holomi te ke whanu. Aiku pehe koe tuhi ia ni mata whakatu whanu ke mui tua tū mau ke ika. Furuara whukini kari kumana manatu ke ika i tō puhara mo tūre ho mai ke aho. Koe whasapesipela hene. Whamahani whuki ke tūrung furi minuisi hafi tō rā. Haka mna haia ke he tō lawe tō ke pūre. Si whiki whukini hoko ange taha whahe mō whamui ke haka katoa mo tūre no mera. Kau i te whitangata haka whanu te whakatunu whanu i tō puhara hana. E, po ke tahani a puhala nei kua lata ke hiki he tau lilifu e whanu ke pule, ke longana ka kua whawhasi mga aho he matahala hiwa ke whakahoko he whanu, kai nā pihia ni ka hae wha muli mai he tau lilifu. E, pese ne taka e whakaranga i tōne tō tō me ia. Ka kua lata e ia ki whakatunu me ke motore tō whakatawhana ko whitai no nofi loto, he whanu. Ke puhara tōne whamahani. Uhu mai whewhe he motore tō manatu. Ko e whakahoro, ko e whakatari ke katoa me numara si ka mate whanu. Ka ei whiwhiri tō tahani e mea si whana nea si ko te whanu e ahi nefi. Longa tō mina ko nā kai hako e whahoro ngai longa nea. Si bihia ni he la hau he tau kotofa ke pule. Ai mā mara he la tōre whahoro ngai ia. Mo e tupe poke he longa nea tō manatu i tō tangata e mutua. Ko au tō ke pule ke whanu si ei whanu. Kai langa longa ne whaunga hau ki tō mga ahunga hua tō tanga hua. Ke he nala, ke he te whakaksinu i raka ki se nefi. Mai e whahine tua takitaki atua kai kia koe opposition e ia ki lote whanu ki pule.
Whai mana tu na gai koe mana ki ke tuku atu ki lo te whanoanga ka hau, ki tau hata ki anga ki e whakatunu whanu mai hana te puhala whakangahua ki pa ke whaholo ke whanu ki pule. Whai mana tu, ka koe taki wikeo he komisi ne hingoa koe House Committee, komisi whare. Tāna komisi marolo i e whanu ki pule, komisi ene kisi ki tau whakatokaanga, mo i tau whahoroanga he whanu ki pule. Si tō whakatutala mo tūri ki tau marolo he whanu ki pule, tau marolo he whakatunu whanu, mo i tau puhala ke whakahoro mi teki e whanu ki pule. Mai longa tu mau ka kai ko fai mena ko na kai fera tai aki ko komisi whare mea ka whakatutala i ei. Ko hingoa ni whiwhirianga tō tātu ke whanu ke pule katoa e mō mui. Pehe e whakatonu whano li lifu ko au hiwa lewi, ko e tohi whakangahua he whano e ke pule, ko e malolo he whakatonu whano ke mai ke ia ke tuku e whano ka nā kai moa e numela whawhasi, ke tam ngaho tunga ko tau se ia i neawhi. Ko e whanoanga he tau li lifu, ko e hawhala i e tam da kupu whakatutala ki ai, mo e lahi anga ia ne tai ke whano mo e whakatutala e tau li lifu ke tau kotaki, e tau whahingahua he whakatu whano. Nā kai mai ki ke moa e mga honai koe a whi ko hapana ki ke whakamoli ke liu e whanoanga e tau li lifu he motu ke kamata. Koe le kua ke tau kawe hila i awaseli ni awhine mase hile whahitonga he motu pihia mo i tau leini telefoni. Mase whakalutu kia hile manga ko awaseli ki hoko ki ha kupu e mga puipongi ka kua mawhisi fuki tau tangatanga hua hila ke tau ise me mau papa ke pale la si liu hila mui fuki. Pehe e taki he whahi malolo hila ko Speedo he tutu, whai le kua he aho i neawhi ke he hila, nā kai mai he tau kawe hila fōu, kā koe tau kawe hila tuai. Koe ke kano ni nā kai la whakangahua e tau kawe hila fōu, ha koe nā kai la mau popo. Mana ke whahi ngahua ke moa whalo tau koloa ke whamau popo ki tau kei polo fōu tau whakamui. Amana ki e whakaholoanga nei, ne tauisa ke lata mui mōtu katoa, ke mau pōpa ke mahina hana wema, pai amana ki ke nā kai whaile kua lahi ke hila, ke tunga, ke tau mga kua mole. Kua amana ki toai e whahi kastam me mōtu ke whakaholo, ki mua e tau whakatokanga huamita ki ke whakaholoanga Harmonized Commodity Coding System ne kua mumitua osi e tau mutu he lalo langi ki ai. Kua mahuinga ke lata mo e whakatu whanu hako e tau tuku hau, ne kua mahani ke tuku ai mo e tau puhala moa tupe he whakatu whanu. Koe Harmonized System ne kua whakaonga ke whamahinu tau whangakoloa kehe ne kua ta mai po ke whakafua mo e tau puhala kua tau isi tau tuku hau ki ai. Whakatu tala mo e taki he whahi kastam ke he tau whakaholoanga he mga honei. Mga honei koe whakakoanga he tapunei ne hoko mai e pluto. Mai he OCO, Oceania Customs Organisation, ke mai ke liu ke tālanga whoki mai haka e pepa tuai. Ne whakaingoa i koe custom tariff he uawhe mo e fitu. Mahnei koe lari ke tālanga ke whakako ke mai ke horo mo e ke he custom tariff ni ngoa i koe uawhe mo e honfu maua. Ne talahau he whahi kastamu koe holonga ia niue ke he whakaholoanga mai he tau uawhi mo e fitu, mo e kua ngahua ke he patu fōu tālanga ke uawhi mo e hongfulu maua. Koe ke kano ne kua whaihiki ha kua mai longa fōki e whalo tau mea fōu ne kua lafi ke tau koloa ne nā kai tohia ke tau mga kua mole, kai mahuinga lahi ke whetatai e tau numela kua whakaonga. Mahuinga la he pepa nei, mua atu ke he manianga he whiutokoloa, mai he tahamutu. Whakatai ai ka tamai ai e koe mtoka ke he mutu nei, hai ai e numela hana. Hoko mai mtoka ai e ke he mutu hatautou nei, hau i whakatai hau i misle. He tai whaki numela hatautou, ai lati ke he ke. Tunga e kupalangi hatautou koe tau trade requirements. Si mahuinga la he pepa nei, ha kua mai hua whiwhitu longa la he tau koroa kua tālanga ai. Whakatai e tunga hai cell phone, mobile phone. Whakamua atu na tahaninga ha koe phone. Now it's kua maikiti ha ke laulai. Mo e meni ke ua whuki ni mida ke pepa nei, koe mai ke he pepa nei ke tuku e tau manatu he whakafon he aho ke puhala oko tupe.
ke tuku ai ngoa ko tiuti tuku hau koroa tamai po ke mai ke ngai fon ke tuku me tuku hau koroa ut ko me fon fon ha ho ka ke talanga he pep ke mua osi e to koroa ne kua manako e laulang ke tuku lo tu ik whakamua ko ik e maha nei ko haia e waha kola haia e pāl haia osi domo osi loto siko e au nei fok taria i he kumisi ke tuku e unga do mo e tuku e nonu chus haka i whai e pepa whakamua. Mahui ngai tau whakahaoloanga mo tau matawhatu whanu pe nei mo atu ke tau mngaho ne kua whakatutala ke tau maweheanga ke whakafokoloa mo tau mutu kehe. Manakolohi e whaingahua mo i takitaki e whaingahua ke whakatoatoa e whakakoanga nei me hokotaki nei ke ute pepa, ute tariff ke hoko ke whaikoanga ke tālanga ki mo matu whon ke tonga ni e mga nei custom tariff e ua whiwhitu koe matu whono ai matu whono ia nini ngahua ki ai custom manako whoke mga nei mo e manako whoki ke mawhisi ha koe tau kautaha he laulangi whakaonga e ua whiwhitu maua se i mitaki ke to mga nei ka ua toa niwe ki tutala mo European Union mo New Zealand mo Australia pa Pasifika kai kehe to tutuang. Ka koe manako ke dau se tau hiki ki anga ke tau whakaholoanga to tuku atu ke whakatuwhano ke whakamoli moi mai ke whakangahua ke tau nei. Koe taha mata kaupu ki ata mai i Apana ni hoko me lau tolu ke poki e tau ata he motu kai whakamata patu ke he whale kai ke whalo atau motu tūtoko taha moi mamao ke he tau whakatataianga kia i Apana. Pehea taki mta kau nei ko Yosuke Nishimura. Whiawhia ia ko kisia e mahuinga he tau kai mitaki kua whakafua ke he whale kai ko e kai ika. Ma ko kisia e laulahi ko e tau ika ko tau seaki. Mitaki lahi foki ha kua whou e tau ika ko e kakaro ni kua manako lahi ke tau se whakaholoanga he talhawe ia ke kisia e tau whakehe ke hea ke tau whakaholoanga whale kai ke tau motu mamao. Koe mumui tuaanga kia ia koe taha e tau pule ke whale kai ko kaika ko Taichi Fox. Pehea ia nei, taha hana a tau whale kai ne whakatū ke he North Pole, mitaki kai mua te mitaki ha kaika ha koe tau ika ko whou moi mitaki ne ko maua mai ei niue. Pehe Yosuke Nichimura, manako alau tolu ke liliu mai ki niue ke hahiahi, moe kakau ki tahi, ha koe nā kai whai mngāho ke dause e tau whiawhia ia, ha koe o mai ni ke poki e tau ata ke he whale kai moe motu. Amana ki alau tolu ke oki he mai moe motu a pungi pungi. Ke whakahikua ke tau wala tāla tutupu, ke lata ia moe a whiawhinei kua, lahi e ngahua ke whahi toa kau he motu ke whakatokatoka e taha pepa, ke lata moe lewe ki anga he tau kau, moe tau koloa ke tau wau uhi. Koe matanga hua mahuinga nei, ne ka mate tau uawhi haunga fulumataha, moe langmata ianga mai he SPC ke tohia, moe whakakise he motu. Koe pepane ke langmata ia ke e ha motolo a tonga hua ne manako ke lewe ki atu ke he wauhi. Koe tau whakatokanga ki mumuitu e tau tangata he mutune ke leweki ke lata e me tau whanau anuiha. Ko lahi tau manatu, ne kua whakakise ke tau whakatutalanga mo e tau tangata. Koe ononoanga he mga honi ke ngahua whakalataha e whae ngahua toa kau me fusika mo e whae ngahua environment ke whakaosi foki taha wala he Forestry Act ke langmatai ki e Forestry Management Plan. Ka eke ke ai whai Forestry Act, ai whai mata whakatuwhono ke tāpiki ki ai e Forestry Management Plan. Ka eke ke mau e Forestry Act, tō ōwhalataha me tonga hoko whita ko tuki lati Forestry Management Plan. Koe manako ka eke kua maupōpū si tō pepa nei, ke whakaonga ke te kitaki tonga hua kai mua atu ka eke kua maua talianga mai he whakatuwhano ke whaipehianga malolo ke tau lewe kianga ke he tau koloa ke he tau wau uhi. Hana hado tola tau wala tala tutupu ke lata ia mai awhiawhi nei, nonofua mai mawhala.